Swastiastu. Suksema majang ide sanyang widiwase, santukan asung kerteu wara nugraha ide, ring rahina mangkin, STT Gloria Mandara, Presiden Ngemargiang, ulang tahun sane kaping 14. Ibu camat Kubu Tambahan sane dahat uang yang titiang, matur suksema antuk rawuh nyanyi, saha ngerauhin acara sane pelaksanayang. Prajuru desa, pendesa adat, para pemangku, niwah krama Banjar sane tresna sihin titiang. Ring rahina sane becik puniki. Titiang, pinaka Ketua STT Gloria Mandara, ngaturang suksema pamekas majeng ring sekancan angga STT Gloria Mandara. Semetan sarang sami, sane sampun dados tulang punggung sajeroning Ngemargiang acara puniki. Tanpa piteket wiwah swadharma semeton, acara puniki nenten pacang Presiden Ngemargi. Sekancan krama Banjar miwah masyarakat, sane sampun swece nyaringin nyicen paice miwah semangat. Acara puniki kelaksanayang ring Balai Banjar, Desa Kubu Tambahan, saking Ngemargiang bakti ngayah ring pura ngantos puncak acara pagelaran seni miwah gegitaan sane Presiden nyibun mana. Jina sane kaanggen sajeroning acara puniki kirang langkung 3 juta rupiah. Dumugi acara puniki Presiden dados pang-eling-eling nukuhang rasa tresna ring seni lan budaya bakti ring desa miwah pagah ring pasemetonan. Matur suksema antuk uratian nyanyi. Titiang lunas sinampura yen nenten iwang, titiang puputang antuk para mesanti. Om Santi 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 Om. Ketua Panitia STT Gloria Mandara, Komang Ayu Puspa Trinadi.